Naimbag nga oras iti tunggal maysa kapadasan ni Cab sa trio sa napudno na ganti may patangatang ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsakbay ti amin kablao mampay kada Titoy kan Wendell di Tabungolan Barbershop iti Santiago Isabela. Ni Rosie Dakayanan di Tamayantok Tarlac kani Imelda Velasquez di Riyadh Saudi Arabia. Kastiman ti kunani Cab sa trio. Dirma ng biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Kat gapoy ti kinagwapok nagbalinak asadot, kat nagbalinak apadagsan iti nagbalin anobyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insa? Ay, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay, talaga kasta at lalaki tagat nga raw itsan. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo, sa balikan niya kinsan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na, ayusain. Ha? Anluam ta napintas, no saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga inji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, gwapo di nagbalin anobyo. Ngam, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputa adayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyo, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya, limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, wana. Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na, itid kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamot tan planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagakmat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre,
Guwapo to'y anak yun nanang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Diyak amukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang, no adam ako na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan nanang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta nanang. Isuda No asino ti adda trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agdin na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak manan Ellen. Yamin, oray jablesak kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay a Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awampay urnong ni Rio, friend. Kan may sa,
Saan matla kaya ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako maagbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si ka mamat agluto iti pamigatan. Tapno saan na ka maladaw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pay. Nasa papaya pa nagriing ti kasto nga oras. Ha? Ay, handa ka mo't gaya man, Ellen, bakit? Apay, anya turasan? Ay na. Unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog mo't nagtugtugaw kahit kunamsa. Ay, diya kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboxing. Ay, kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matibasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboxing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo iti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang padyasawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba ah. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay.
Kan sinibugak pa di barsit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ron iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy, Kantay tangdan ko amang yaramid nga eh. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ikat, wen orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayokit de. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Daan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada mangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta aya. Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbagman, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo nga eh. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayanan, tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenene malublubod mo ganyan ti cellphone kon. Ag-off dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae.
Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya, saan na nagawawid ta sa awa mi dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no na umakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak ket lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awanan. Siyak lang ti nailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina riyaw. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta ter aramidam. Ibagam no naumakan kanyak tapno amok ter aramidag. No sina anak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading ita kriyo. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag naadak. Apay nga yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga awag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok ken kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ka. Nangrik na ak kadagiti imbalbalakad ti inak kanyak. Nupay narigat nga klonan ng pudno. Nasakita na kiti husto gapoy ti naramid ti ex ko kanyak. Diyak nga mininamnama nga isukat na kiti sabali ta nagkampanteak asyak laeng ti pagpatpatayan na alalaki. Tangamin nariknak no kasano ti pan nakainlab na kanya kiti kalabas. Ngam ore kasano gayam ti kinatar mo, nawan kan ka te ugali asapsapulan ti may sa babae, maramid na latta ti mangisukat kan ka. Ngam kit di aminado akasyak tayan ti kamali. Isama ni po di din yung kagumak ti nagsapuli ti trabaho ket naggagagetakon. Alakastan, tugayem mo, Rio. Alagagayem, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello
Hello kada kayo amin gagayam, kumusta kayo manan? Thank you iti sanya pan nakamu mga agbibuyawan o agdangdangag. Kadag iti amin nga drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kani Kabsat Glory, sana pud na nagan ti may patangatang nga drama dito manang biyanang ngam sakmay na makablawa mampay da Vilma Gagarin, da Mercedes Alaman dita Qatar, ken amin na pamilya Alaman dita Ilagan City, Isabela. Kasamatan ka ni Arnold Bantolino di Alaminos, Pangasinan. Kastiman ti kunani Kabsat Glory. Dear manang biyanang, aday mo na boyfriend ko, kat isutim ako na first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runakat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tangay, adan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga eh. Intun nataangan tan. Agpalabas ta pa'y matiti uray duwa wano talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta kasjay. Nabayag unay nga orayan dahi ta, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa'y konak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata hanak pa'y nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi. Jay ka dinobium day, Jay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga akasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y Nana Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan Nana Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Ngam awanti formal break up me kanya na. Isu nga mang namnamakpay lang nga agsinublian kami to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamat, anya? Awan Nana Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingitingam anaimbag tiriknam. Ta amagan met no mangnamnama iti awan jay agdama anobyom. Ay, makitanto matkait din no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Isu nga haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo inton o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil nga ron ti problema tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kaday no biyam. Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mati kasta nga ibagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na.
Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Day tangaron kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak da. Agkatanya tamom nga no adapay na unag rason. Kaya nakanupay tagpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas ay tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lanaytan. Paraw pawla siguro, ti panagayat na ken ka, so akasta. Diyak mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't ngagkudkad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahita ka, ti madikada kayo, babae, ta nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki aman nagpakipot Apay babae lang aya. Unang manmanaw. Kaadwan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubiam. Maudin nga awis ko ken karay to'y Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsod ko da ito ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ati ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakading aganat nga mga sawa ta ubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. adamot ornong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom, mga awis kin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalabnak na jay. Mauray nak. Apay gabin aya, di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlaw seryoso, jay nobyom ken ka. Ta kayat na kangarod nga ikasar. Madmanuti kas ta lalaki, balasang ko. Kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay di kat kuyo kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangtid iti sabong ken kuana. Awan, basta may tagtaga inap ko kat siyak nga kanayon ti mangmangtid iti sabong kanya na. Ayos lang data. Ta idida kami pa'y lang kat iso namat nga kanayon ti mangmangtid kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak.
Papanam, Jerry. Sumipngatan ng rumwar ka pailaan. Mapanak man di balay da insan ramel na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Ah, agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama. Taamangan no malipatam nga danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya glory na nang. Tadi na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Saan pa'y siguro ang nakasagana ah? Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang. Ano di ti mabalin nga ikalay sa? Ah, Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa na nang. Kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Si Kangay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rod tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Ha? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada no biyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalay sakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taerti sapsapulag iti may sa lalaki. Ha? Ay peso. Rabrabakan naksamat adeng. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Oh, agyaman nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw, tulagan tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? ay, kasanon nga'y jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Isa di mon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Kat sininaan na siguron di inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam jasigod anobyan Kayat ka ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amang ikasar iti kabarbaro anobya na. Isa pagkasarantay idaan bakit. Apay ngay nga sinamat tanti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traidor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyagmat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisuna no kumusta. Nabayagmat gayaman nga natay. Anya? Iso ngay man, no gutakla ko may din nga nakikasar kan ni Jire?
Ay, anyangay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire na Agnes. Anyamat tan. Nabambanlog da tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa na. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mon ngay. Ha? Isu nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikat ti rumbang ang mga sikaso kanyak tasyak ti agtag trabaho. Idinto ta sika para balay ka laeng. Naa! Ay! Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatem ti panagtugtugaw ken panagid idam iti agmalmalam. Ketwen, apay ti kunam? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta. Sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no koriktarek ti madi nga aramid na, sintiran na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana, imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mon, ti kamalim, anak ko. Wan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas met gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakabasulaken ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, mapalubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas di rupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawik anang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya ngay tata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Kinapuno na. Ay ayatan ka pa ang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay, sus! Delikado ti aramidem, Glory. At danasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Amangan no anya pa iti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang tayong kasar na ngam siyak tayo mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin, edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing day nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanyak. Adda ka diti anak yo dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw.
Apay ka day. Jay agpay so ti bagayo tatang ha. Adda ditoy wenno awan. Diyo limang ti anak yo. Awan nga raw. Napanan na ngamin ay Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababahay lakit din dyan anak yo. Ha? Ay, awan amok dita balasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay, asino ti timawidan dyan anak yo a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y dyan anak yo. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanong amin. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam Olivia. Agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yo ang pamilya. Sika tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat da dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jiri, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Ti among! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam samat dahi jay. Wan nga rod. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktang daytoy! Awanan kayo iti baik! Jiri, kasano dato yan ngay? Anya darami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamo ang makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti daydagon daway, gapu iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, kat napagsasaritaan mo nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, kat pimanawa ko iti dayja lugar. Kataging gay tabalasang akpay-laang, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok, abidot, wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kastalaunay. Kat kadagitagdangdangag, sapay kumatasan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, glory. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan. Ti mga ganyo ita dito drama ama ng biyanang. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsak ba iti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan. Combined Cricket Club Malaysia. Ngagdangdangag dita Malaysia. Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi mantiko na ni Cubs at Grace. Dear manang biyanang. At dalakay anobyok kat naparabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat tidina mo malaksid kankwana at da katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko.
Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun tin-intad da jay atonikan ka. Sapay la ko mga rod, ta di mo tulukwan, ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbangak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga rod. Alangan na baybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak amo Sweetheart mo ti inawag na. Kun agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay ngay kat ni to ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony J. Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jaya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jaya lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanima ng linakot. Isa tila at atapan nyo. Agin inay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na ilabyo ta gayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod, Agabrod aklangan, tap pumanawak dito yan. Tap naawanan ti sermonan niyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ora saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang tadi di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapol ang subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom Panunutom ni Tony a panawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony.
Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino nga iti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony nga'y, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya? Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ije likod. Ay, sige, tay nakagpakadakan kwa na manang. O kasta, nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko a merinda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanmutan ni Tunay. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kayat tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasimat, nanang. Agyamanak, nakasangpot kan dito abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone na. Once a month lang ti pa nagselpon ko. Anya. Grabe matlaytan. Ad na mailiwakan ka no kasta. Di mo namnamaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Nagyamanak, nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak, nana. Aywan,
Ada insangpet ko merinda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina na pan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunen. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat na at ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kita agbali na babaonen ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawi din. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto kumano insapsapam nga imbaga. Tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kastaya. Ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan ditoy. Un Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wana. Eso nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Wen nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Manu atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, anyat orasan. Panagluluto mo't gaya man. Inakagluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsem mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito'y dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block kun Jack kayata ng kasarita day jay. Sigurado ka amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang ti cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balin? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo, agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakitkitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wen kastamot ko matiplano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan narangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakit yung bagbaganay ti chat. Ti panangisinan ng kanyak. Adyak amo ti rason. Uno makagapo. Kalpasan na. In-block na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo.
Pasensya amon di kabsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Addaak lang dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kabsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lang maasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jak kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta jak kayat ni Tony. Jak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nga singpet ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anyapay ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amangmangan. Kasla siyak pa'y kiti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti dayya a babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day a kapsat mo. Kalpasan a nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Yung mga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materyales ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Daytoy. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam dito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka, Lina. Main-inlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababain nakpaikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na keng ka. Okay ka dilaan keng ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, Jakam mo, Mang Tony. Nanang,
aklunak ka din ni Mang Tony? Wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyak lat ang desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay naanak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas nga rod, agkasartan lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman hakta inayat naklina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla a 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iti baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni manang linang nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manula tawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino dayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabroad. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot ko nagitiim bagbagak idi may papankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka. Takaskan kwa na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Katita adan upat nga nakdakat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga garam kanya. No saan nga artek,
sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tugayem mo, Grace. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.